iche ontunyane yonyare gukora obe umurwi rw'abantu ase amaganaro akira bituko nainda amaganaro abatambe Petro nigaringe uyorenge ukwana bango uyorikire n'ubwango ubonge ubukwana n'amagana tare kubora asumo noye ngana tare kubora ayara kukwana nainde birendere byakiri cyonsi bigo byari cyeri tanani ngereya igaiga orare kuna Petro omonyene akwerwa abateba ningo tunye ningo bwatye nainde nakiri mu Rwanda umuroyo kurugo Petro arakoramo nasubiyo wo mukora yonsi Yesu akaba umwanjetse nyenekero akabachora ere abamurababere basinto basebedayo koba abari bakumugwatse n'abari bataranere kera bituko asigo urigiriye amanane iga igokora umuntu unagwanja koba amwe n'abari bakumukane umuntu agwanja koba n'abari bakunyara kukwana nere umuntu agwanja koba n'abasani abari bakunyara kwaherera umuntu